Krishan Pal Gurjar, Menteri Khana Sarkar India, berikmi that power by heavy industries, a khalaitrek naitung arjar fuar, ulwan chungo ek Riboy district, but yoru ban yemerjingmut berkibor penyaj, kumnu ban kenti weka syakman. Lapan longi gijingelang yemerjingmut, a conference hall ka office deputy commissioner Riboy district, hakablay dan lang diga ofsa, nakitna trekam bafer. Habakran skilal pathai kubor, tay menteri ula ay gijingero ikibor penyaj district chong Riboy, kibla tresh tam kenti wekaroy kapar, hakababun kiliang. Babije Kharshandi, Additional Deputy Commissioner, Ulaythu, Banadu Bakari Boy Glasachit, Kumgaway Naki Aspirational District, Agari India, House de Masakandai, Kanika District, Lanangai Kiv Shakmat, Haki Bantatri Kamba Fair. रिबोई डिस्ट्रिक्ट मेघालय का एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और देश के बहुत ही और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी ने देश के 115 जिलों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुना है जो विकास की दौड़ में दूसरे जिलों से पीछे छूट गए। आप देखेंगे यूएनडीपी जो मानव सूचांक 2016 में जो उन्होंने तैयार किया था 188 देशों का, उसमें भारत का रैंक 131वें स्थान पर था। इसलिए उस रैंकिंग को सुधारने के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में ऐसे जिलों को चुना जो विकास में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए डेवलपमेंट। उसके लिए इंडिकेटर बनाए और ऐसे देश में 115 जिलों को चुना गया जिनमें से रिबोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है। Di Katpum Gejing Pertip dengan Minister Yong Ba Hausna Marja Kanrio, Katpum ke data juga UNDP, ka ranking juga India katun sedien ba laga bidai patroi kepak. Dan nakadi kadau nakadiang jong u Prime Minister Badan Berom jongi u Shri Narendra Modi ji te ulawara ya ketika konsep mat usutu bagi don kini ki shispa karsantli ki districts hakaba karoi kapar kadang duna ba te kumno berkentiu yaki takadau ki penmi ya kenika program bagi kot ke aspirational district program te nakaliang jong minister ulai itu ba nadu ba kasedang kenika aspirational district program hangi for Riboy district te hausna arjar kakendai ka Riboy district kalayo ke Beningkong haket kalayo karang ke Beningkong ada bidai pada basic infrastructure hauju usnem ru kalayo ya karang ke Beningkong ada bidai pada health and nutrition te haujun arjar akweru ka Riboy district kalayo karang ke Beningkong ada bidai pada education bat kalayo ru ketusnan niki ayo ke bedai syukur tingkah di hadin kataru ka niti ayuk ru kalaai nomor ki bun ki ranks ke lawan syakmat bidai di Riboy district kalayo ru kunju bawat mani ke bedai South Road tingkah ti hausnem arjar akuar kapung ke delta ranking jong lusnem te ka kani ke Riboy district lawan ke position ke besan bat humi arjar akuar ha ka bidai pat ke basic infrastructure ka Riboy district kawan ke position ke baar bat ka bidai pat ke education kawan ke position ke ba south te kapung kucing ong jong minister yong ba hakini kisan peli ki indikator ki bakam kongsan te ke district hi kapung ke review mengilayo mentak singi ke district hi kala le bha hakini ki santeli ki indicators te nakani ke daw ngilayo ru bandio position be khmat patu kunju ki award money naka niti ayok te nakaliang I minister ru ila pentep ba kini ke singi ru ngilayo men review ya ki projects ki prepare ki ba implement kini ki power sector companies kum ke NIPCO bat ke power grid bat nakaliang juga la kuntu kun pham om tang ye kini ki power company sindri ki district officials ki bahap apa ke district administration juga Riboy district hi bagi nang trejur susu nang ni syakmat kanang ba nginang lak bat kiu susu ye kini ki indicators ki ba kawan kham shedin bat ngin yo overall ranking ke babha